Ukijaza riba unachomoka. Ni arutwo a irathi cia form 3 na form 4 a thukuru wa Imwana wa Solai makiinuka thutha wa mucemanio uria uhanikire thukuru-ini yo kwa ihinda ria makiria ma mathaa matano ukinyaniria mainuke kurumirira mwaki uria ucinire nyumba yao ya Toro hwai wa ira. Ona gutuika kihumo kia mwaki ugitire kiramenyeka, murutwo umwe ni aikitio ngono ni maabitha a borithi kuria aramateithiriria uthuthuria wa kumenya kihumo kia mwaki uyu. Question you are raising that about that child, huyo mwanafunzi mmoja ambaye tulimshika jana, ni kwa sababu watoto wengine walisema is a key suspect. Baada ya kukamatwa, aliongezea kuna wawili ambao tuna suspect mmoja wao ndiye aliwasha. Kwa hivyo those two wameenda station, waandika statement, and we are going to get more because we want to come to the end of it. Kwa hivyo saa hizi no parent should be worried. The situation is calm. We are releasing those boys as the chairman has said, and maybe you parents be assured our children are safe. Watoto wanatoka, tunawapeana, tumesema kwa sababu kila watoto wako na stress, we are giving them to waende nyumbani wengine. Lakini ujue masaa ya serikali ijakubalia, kuna watoto wengine wataenda kesho asubuhi. Hindi ya mutino uyu arutwo aria marahuhirie ndogo ni marahanyukirio thibitari-ini na kurigitwo na gucokereria thukuru-ini mbere ya mahetwo rutha rwa kuinuka guku nao arutwo a senior school magitugwo thukuru-ini mathie na mbere na mathomo mao. We are consulting with the psychologists ambao watakuja washughulikie grade 10 watashughulikiwa and tomorrow. Kwa hivyo wale wengine wakienda grade 10 kwa sababu waliona that they have never seen it, kuna wale ambao watakuwa wakiwasaidia kwa kuongelesha. Mwaki gitimenyekete no ni kuri na powder ironeka ku na ni ikuitwo na gatwaro government chemist hamwe na mattresses irakirindutanie gutikiri kindu kingi tumenyete na andu a quality assurance a thirikari meguku na ni mararuta wira ucio. Ni ciana cigana iragurarire na ni igana me borithi? Ciana iria ci borithi thaa ici ndingihota kuheana uhoro wacio, no umwe niwe munyite na ni arathi na mbere kuheana. Ciana iria muone cikiuma icio ciumire tondu ni iragwetwo magwetwo magituika released kuma kundu kuu no ucoka magwicoka macoke kugirwo ni aciari ao. Riu arutwo aya a form 3 na 4 magwikara mucii kwa ihinda ria thiku ithatu riria uthuthuria wa kiria kiracungiririe mwaki uyu ugukorwo ugithie na mbere hamwe na guthondekwo kwa nyumba yao ya Toro. Muthia aciari aria mauma na wagagu thutha wa kuhingiririo nja wa thukuru uyu ni mahotire kuona ciana ciao. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV thukuru-ini wa Imwana wa Solai gicigo mbunge gia Subukia kaunti-ini ya Nakuru. Njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.